Kini kalong ka kubor bat kajing pentip na kaliang jong u chip minister u konrad ke sangma hagaba hangni ula pen sngau ba u sngau komen shikadai ban pentip ba na kaliang jong ka central government kala release lane kala pelain lut ya ka song pisa jong ka scholarship kablakot syaka prausan krur tam AA under the scheme lane kabhap hapo ka scheme umbrella scheme jong ka post matric scholarship na kabenta jongi ki ST lane ki kena ibade ki riulum lane ST students kabade jong usnem arajar arpulai arpusau bat hangne kendiat na kabenta bantip company halor kate ka scholarship di na kabenta ka total number of beneficiaries applied ki de new penriu hajar new spa san pesan but ka first installment kalakot hadu sau ar krur tam AA kabala penlait hau arp sau terik na Jun kata arajar arp sau but la siu ya kani kapsa syaki khatnyau hajar laispa ru sau ngut ki kena but ka second installment kabala kot ya ka pisah riu pun riu krur tam AA kabala release haka arpo terik November arajar arp sau balasiu ya kene syaki laipu ar hajar riu pusau ngut ki students lani ki kena but ka third and final installment pade kablakot syadu ka prapusan krur tam AA di ya kene kapsala release mentaka sngi ar poetry kubenai March ar hajar ar pusan but lasiu ya kene kapisa syaki arpunyo hajar laispa arpunyo ngut ki kena but ya kene kapisa kabala pelai mentaka sngi and pano syaki account jong ki kena haikine ki shisngi arsngi ki banwan syusyuru ula benrap banakliang jong ka state government kanang penkre bat kanang tristom syusyu nakabenta ban penpoi lene ban penstet ya karukom ban penlan ya ka scholarship sekito ki kena ki badai hok ban yo lene kita ki talented students ula benrap syusyu u chief minister jong ka state Meghalaya